tiga na tamu tuh kak. Siapa sih bungi-bungi? Nah namuk menang pegel kan istirahat din. Waalaikumsalam. Dek. Sakit. Ya saya katakan. Alhamdulillah. Apa sih kacamata dia kok ki? Anu cuma colok masuk betul. Kayak kacamataan wah bengi-bengiku. Iya. Mana mancing cok mancing. Cok mancing. Duduk. Beri waras. Alhamdulillah cung, waras cung. Alhamdulillah. Lah, kira rame-rame ku anak perlu apa sih kacung? Iya kia pulang gak apa. Men-men aku kia pengen silaturahmi, kia bantu aku lah aku lorok kia playboy. Iya. Niki bejo. Punten ki, bengi-bengi kacamataan be kenapa sih? Aduh cung, lagi lara mata. Larang mata kenang apa ki? Colok kumpeng. Aki lagi ngudut, ngantuk. Sebenernya dulu nih cangkem. Dulu kuning mata. Jadi apa beli ki mata ki. Belum kayak aku ya ki. Sampai lara mencung. Jadi kenen. Kita rame-rame aku anak tujuan apa cung? Nah, kia kula bumben aku ana perlu laki ku. Perlu apa? Anggo bature kula kanaran bejo. Kita percaya. Nggih. Napa sih? Kangarane bejo lagi kenang blenak ki. Oh. Sepaham. Sekarton yang rai-rai yang melorot mengkonon siran cung. Aduh. Iya ki. Aduh. Bila ya. Wani bosen temen. Wong wadon mani. Terus priben kacunge. Ya kula main aku ke pengen jaluk dongani aki buka hati si mau wadon kayak ku lulu nih katanya kula ki sini apa ini Dadi mau konon. Ya wis. Dingin. Hari kacung kelaran bejo ya. iya Anake mbok ranti. iya tak kau Ya weru katung. Sana. Nggaplek. dia jalan Umahe madhepe ngidul. Kujo. Beneran. Sing ngomong ku apa? Weru kabeh. iya ya bisa lu kabeh Iya. dulu ki di jaluk doakan deh ki semoga hati dok Yuni bisa lulu nih badan kula ki Yuni anake bapak Kosim. Bener beli cung. iya tuh aku bisa Emboke arane Ibu Ratmina. jalur kabeh ki aki temen lagi Yuni berarti lahirnya kuning Selasa Kliwon. Lumayan gitu cung. Kata jangla lamun tepung karo kacungnya bagian tak. iya ki si penting si larate kita ku kebayar ki tulung kila jaluk di doakan kila Ya wis Pak kacungnya bener-bener bagian maksa siap nanggung resiko sih. Ya wis mana yuk kacungnya ngintil uang. Aduh, koyo kerasa. Waduh, bisa keter-keter. Wah, karo aki sih. Kacungnya siap ki kacungnya yakin dibilang ki kacung mulai ning dina sekiki ngelakoni puasa pitung dina wae cung. hitung dina ki Iya, kacungnya sanggup beli iya ki bismillah baik lah puasa pitung dina ya. Terus bakal bengi iki karo diwacakaken wiridan. dan apa Masalah wiridan sih
gampang. Ki, aneh ning kene ki. Ki. Bagian belakang bodol remekan gin. Jimat ki kina. Ya, Di apa ki? wis kacung wacan nang bae bakat tengah wengi disebut arane Sinok Ayun Yuniku ping 3 lakoni ampe 7 dina. Dibuka ki oli ki. Aja ku bingung buatku yang kacungin bukan kene sih. Berarti tak didongi ki dingin ki. Iya harus dikantongi buah dingin. Ora apa-apa ki. Ora apa-apa. Wis tak didolong kene dingin ki. Iya wis. Muga-muga ampuh bae ki ya. Toli ki bae tak ki paye ki wis ki. Ki barang endi sih nyemplet angel tem. Senang metu sih. Lah. Ki barang iki cungke. Barangnya cek terima acung. Apa maling ki? Ush apa buah apa? Oli dibuka ning kene ki. Oli kunci oli. Buat kacung pengen Tak bro. dibukakan ki ya. So Ki sih kayak sukut kamu kita anu ngarit ki. Arana apa kaki? hari kacung ngomong. Dudu sembarangan kucung aja pada bentuknya mengkono. Unku sing diarani serumbung lanang. Oh, serumbung lanang ki. Bukan kacung pengen bro. Emang ki ampuh ki bisa nggono akan wadon ki. Ampuh, wis pirang-pirang kiyen. Contohe. Jadi cekel nang kacung. Dulu ning sore bantale kacung, Iya. hari turu digeplak-geplak bantale Iya. ya Iya ki. wah kacung ban turu. Wis ku lakonan jan bae. Moga-moga manjur baik ki ya. Amin. Sing serumbung ki ku ki ya. Iya, Bisa iya, nganuaken waktu Sinok Yuning kita ya ki. Iya. Ya wis ki ya. Suwun hidupi lagi muka-buka lancar mulus ki ya. Amin. Tak dirawati maning ki. Iya rawat dikantongi. Si boy ngantuk banget. Sampai ngantuk. Betul kecuk. Ini ngobrol tas sampean. Mbak aku mata ngantuk gila. Kita kan ngobrol. Ketemu sungguh ki. Ngobrol serius karo aku ki. Tadi priben cek iki ya. Ya alhamdulillah. Oh, mau wis dijelasin nang ning kacung bejo. Kareng lakoni wae kacung bejo. Muga-muga kacung bejoe paringi kuat, lulus ya. Kang dipengenaken kacung bejoe kelaksana. Amin. Lah, pada meneng-meneng bae. Ngantuk sih ki. Bener apa beli salah ya. Ki bengi pamitan. Oh ya mangga. Yuk, enggak. Yuk. Mangga. Wis dah. Wis. Ya wis. Sunak ke? Ya. Kamu tuku rokok. Wis ora usah. Apa-apa. Lah wis. Tuku Lah, rokok ya. tipis temen ki amplope. Di rumah dulu dus lagi murah sih ki. Tipis temen amplope. Ya, sunak ya. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ana bah tamu ku ya. Wong nom jaman saiki. Papa larati. Cecene kita nungguin. Lah, kamu wadon si wani larani ati. Cangkem pahit, ulah kawedang-wedang acan ke mbok pistol. Bok wati. Gawe nang wedang orang bok.
yang kesemau sama temen ki wadon wis turu ta bokat ya wis lah turu bae wis lah harus turu sih pengiyo ongkong masuk arep nyemprot